हे हेलो एवरीवन नमस्कार मैं बेबी साहा मैं आहि आसो अहा 22 জানুৱাৰী 2024 ইং तारिखे सेमथाईबारी डिस्ट्रिक्ट चिरां आसाम बाथौ केराई फैमिली रिसोर्टत गीत परिवेशन কৰিবলৈ प्रेजेंस बाय चिरां म्यूजिक अर्गेनाइजिंग कमिटी आहि आसो बहुतो गीत লৈ बहुतो एन्जय হ'ব আপোনালোক সকলোৱে আহিব আৰু মোক ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে অৱশ্যই উদযাপন সমিতিৰ সকলো সদস্যক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সামেদ দা এন্ড মুকসেদ আলী দাদাক তো লগ পাম অহা 22 জানুৱাৰী 2024 ইং তাৰিখে স্টে টিউন সি ইউ সুন। নমস্কার, আমি বর্ষা সেনগুপ্ত। আমি আসছি আগামী 22 জানুয়ারি সোমবার চিরাগ মিউজিক অর্গানাইজিং কমিটির সাথে শ্যামছাইবাড়ি চিরাগ আসাম বাথৌ খেড়াই ফ্যামিলি রিসর্টে ঠিক সন্ধ্যে 7টার সময় গান শোনাতে আপনাদের। আমি আসছি আপনাদের সামনে অনেক গান নিয়ে, অনেক গান হবে, আড্ডা হবে, মজা হবে। এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই সামাদ ও হাসানুজ্জামালকে। দেখা হচ্ছে সবার সাথে, সবাই অবশ্যই থাকবেন। থ্যাংক ইউ। Kolumbai, this is Himalaya project. Ang fैगासिनो 22nd January Chirang Bathukhere Resort perform खालामनो which is presented by Chirang Music Organizing Committee, and I hope you guys will come out and join us to make this event successful. Special thanks to my brother Thomas Busumutari presented. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मोहम्मद फैज़ और मैं आ रहा हूँ 22 जनवरी शाम 7 बजे शाम थाईबारी चिरांग आसाम बथौ खेराई फैमिली रिसोर्ट में presented by Chirang Music Organizing Committee, and special thanks to Samad and Hasanuজ্জামাল. See you all there. मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा कक्राझार लेटारारि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि